Straight to the point. Now, atong tagag pagtagad mahigala ni atong dugang mga isgutanan rong buntaga. Gahapong adlaw daw nagdungan ng duha ka mga kuanday grupo nga ni file og impeachment complaint batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Duha ka grupo gyud. Og nagtuo ko nga kini nga impeachment complaint hugot nga pagkahimo ni. Hugot nga pagkahimo. Buti pasabot ba nga mo na gini ang kuanday? Airtight. Giayo na gini pagtagik nga og panalitan madayon kini delikadong matagak sa Marcos. Kay kinsa man naghimo? Ang naghimo ining ikaduhang impeachment complaint nga gi-file ang former Bayan Muna Congressman Teddy Casino og si Nery Colmenares. Sila mo oy nag-lead aniday. Kon man ni, sa Bayan Muna man ni. So nagtuo ko nga kini tininood yun ang ilang impeachment nga gi-file. Ha? Unya ikaduha nga makaingon sa nga kini pang og kaso pa nila mga gipasaka nga kanang ayo gid paghimo nga kaso. Kining gihimo ni Teddy Casino, Bayan Muna Congressman Teddy Casino og Nery Colmenares giayo nila ni paghimo. Nga ayuhon tani nga makonbikto gyud ang kontra. Ikaduha mahigala mga supporters matod pa ni Vice President Sara Duterte nga gipanguluhan ni former Governor Luis Chavit Singson and former Congressman Mike Defensor. Straight to the point. Silang duha mo'y nag-file sa second group ni. Kini to, nagtuo ko nga, tininood na yun yung kasuha. So, gi-file nila gahapon. Yan, maganda si Ferdinand Topacio, kuyog nila mahigalan Chavit Singson. Gi-file nila. Pero kining pag-file, medyo di malas. Kaya wa diha ang Secretary General. Ato lang ni Agi katawa mga sukit ng paminaw kay mura kinigong Congress ba kagilaan katawanan bitaw ni Inday kining House of Representatives. Tanang kabuang murag naa nila. Kaya naman katong Pedagan og speaker si Juan, si Jose de Benicia, ang kuntas Pabling Garcia indakin, o tandog. Sus, pag nominate pa mahigala ni de Benicia naa, numdum ka nga, si Queen ko gani kung saan hagin minimonoy Pabling. Katos Dilmar, ingon gyud niya ako, di lang gyud ko ni Monoy Pabling, bisag taga Cebu ko. Di ko kalimot anak, kay katos Dilmar, prangka. Taga Cebu ko, pero di lang kong butal gini mo, kay deputy man ko ni de Benicia. Pas Queen ko lahi patong iya kay anak jud ko nimo ni Pabling, anak jud ko nimo. Pag abot pa dito sa aktual si Congressman Queen ko pa may ni nominate pa higilas kontra. Pwede tandog nga matay na ba na sila. Pero nawala di kalikayan ba makumpara ni Mos Queen ko og Dilmar. Pero mo lagi na nga kini ni ang adto panahon na day pag mo napunta sa dugang unta nga mga concern nga ilang erase gipaungan sa microphone ndakin. Kanang makaingon nga kanang Congress, kanang lower house, maniobrahon kada gusto ka mo tingog, di ka gani patingogon paungon na imong microphone. Lain po di na ko makalimtan ka na to kato si President Irap Estrada nga mo'y presidente day. Ang Speaker of the House si Speaker Manny Villar. Gihapak man ni Villar Gabil kay katumantong pag voting na sa impeachment pa nga okay na. Object mahigala si Congressman Dilanggalin. Mr. Speaker, Mr. Speaker, Mr. Speaker, wagi paminawa. Paungong microphone. Kini karon mahigala bida. Makaingon ka kini Sagol Minaldito ni. Sa akong tanawa, ha? Sagol Minaldito. Kay ang unang impeachment complaint, ngano technical magud kayo ni mga sukid ni Pabinaw. Ha? Technical kayo because kini nga strategy gigamit ni Gloria Macapagal Arroyo ni. Nga kada tuig filean gyud sa kaso. Pero ang nag-file niya kaso iya rang kauban ang ni-file og kaso. Ang tuyo na gyud nga nang pasakag kaso sa Gloria sa iya ra pong kaalyado aron nga igo ang konstitusyon nga nag-ingon mahigala nga no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a year.
Mao kanay nalati diha sa atong konstitusyon. So wa kunoy dili pwede nga mag-file ka og impeachment kaduha against sa usa ka impeachable official. Usa lagi na in 1 year. Nan kung gusto kang pasaka kaso yan, doon na nakauna, di nakakapasaka. At ito nakapasaka sunod tuig. Mao tong panahon, Gloria, gigamit ng strategy. Kada tuig, pag abot og nay mag-iha pa na. Last year, humana. Pagkaroon tuiga, mga adlawon ka dito sa kinini ang lower house day ang mo file. Mag-andam na lang, pag first hour in the morning, pack, file. Receive na yun. Ora na. Nanay nag-file. Unya, endorse may ka lang. Oy, defective man ng maong kuhan. Impeachment complaint. Insufficient in form and substance. Murag nahimong duwa-duwa kini, mga sukitig paminaw, ha? Pero i-impeach ka kanang kontra ka gyud, lahi ng dagana. So kini ang unang impeachment complaint nga gipasaka batok ni Marcos nga naanay nag-file og impeachment natong Lunes gyud, no? Ang nag-file mahigala gidudahan nga atik ra, drama ra, kay kining mong abogado nga ni-file nga si Attorney Andre De Jesus. Gidudahan nga abogado kini ni Lisa Aranita Marcos. Straight to the point. Kay siya may nag-file og kaso ni adtong kanhi Congressman Glenn Chong nga mga higala suko si Lisa Marcos ato pasaka ang kaso to Glenn Chong kining abogado ha may nagpasaka kaso. Unya karon siya kunuhay may mapasaka og impeachment ni BBM mo nang gidudahan nila nga kini ni ang atik ra ni. Sus pag-file may galang attorney to primero yung kuan ha. Pag-file ni Attorney Andre De Jesus, paspas kay gidawat ng Secretary General, pag humagdawat gi-endorse dayon, ha? Ni ining Deputy Minority Leader, ha? And Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay, gi-endorse dayon. So tuwa na file ng usa. Na kini karon giniyos na ning ila ni former bayan muna Congressman Tidi Casino og Colmenares. Nya laing grupo kining kang Chavit Singson, wa na. Ulahin ng inyo kay pag-file na dito mingon nga di ma-file na kay wa din ang Secretary General to as abroad. Ato lang ning agi kato katawa may galabida. Askang di malasa. Galing-ulingo gid wa gyud nakahunghong nila day nga wa na. Lupad na. Timing ba lang ning paglupad or baka paghuman gyud pasaka og impeachment sa ilang kauban, giingnan na dayon nila ka bakasyon sa dito para wa na nila maka-file. Wa na'y maka-file lain. Nya kanus aman sa ma-considered nga initiated. Wa na. Wa ma-file mahigala, wa ma-endorse. Ang katong permiro na file dito sa Secretary General na endorse na ni ining Congressman mahigala nga si Congressman Pinoy Party List Congressman Journey Nisay. Kay importante maguna mga kaigalaan ang impeachment mga sukitig paminaw kung i-file siya sa usa ka House member, di naman kinahanglan endorsement ganina. Pero kung i-file siya mahigala private citizen, kinahanglan sa endorsement sa usa ka at least one member of the House of Representatives. So nag-file ni private citizen man kinsa Attorney Andre De Jesus, gi-endorse dayon sa congressman nga si kinini ang Journey Nisay sa Pinoy, Pusong Pinoy Party List, Pusong Pinoy pa. Akong duda today pag human gyud og kwan inyong Secretary General, human naman na may na file ang atong kauban, lakaw larga sa dito suri-suri sa. Lingo-lingo sila ang Chavit Singson sila ni Nero Colmenares. Pag abot nila dito, may galawa, gina kasultin nila nga, wa na yun. Pag abot nila dito, ingon niya, di na pwede madawat inyo kay wa din ang Secretary General. Muna makaingon ka, kining House of Representatives, murag hapit tanang naatanang minaldito. Katubitan kang Sara Duterte, nagtapad ang opisina sa Speaker o sa House Secretary. Nga niingon day nga,
wa pa masubmit sa kwan sa House Secretary ngadto sa opisina sa Speaker. Adjacent room na sila, wa masubmit. Unsa man ni ato mo nagduwa-duwa naman eh, no? So kining duha ka mga impeachment complaints against President Marcos nga gida sa Office of the House Secretary General kagahapon, wa dawata kay wa diha ang maong opisyal. Unya ang matod pa kini si Chiloy Garafi wala diha pagdawat sa impeachment complaint kay tuwa siya sa Taiwan. Di pangutana nga nganong doon sa Taiwan basta tuwa man kuno among sulti og kuno unsa. Doon ay usa ka staff nga niingon nga na kuno gi-apilan kuno dito dai. Doon ako gidawat nga award kuno sa Foreign Ministry sa Taiwan, no? Pwede rin ito ma-designate niya dahil kasi mo dawat dito. Pero tuwa dito. Pero murag nasipyat mo dito surya kung sa kay mingon niya, unsa may giadto niya. Wa may kabaw sila nga ngadto. Kan di malasa lingo-lingo may gala si Neri Colmenares og si Kwan. Didi Casinio, sabayan muna. Hasta sila si Chavit Singson, galingo-lingo, no? Og matod pa ni Tidi Casinio, it is not our fault that your Secretary General is absent. Under the Constitution, under the rules, it is enough that we submit to your office. Ingon si Tidi Casinio, di na among sayop. Basta importante, submit na mo ni, ha? Submit na mo ni. Yan ingon man tayo staff na basta di mo dawat na, sir, kaya mo dawat na si Sir Ragyan, o Secretary General Ragyan. Ita ng kalakihan ay. Di ba po, papilit na sa kuha na lang. Para doon ay constructive receipt of the complaint. Ipapilit ka na bitaw ang kuhan. Magdawa, maghatag kag order. Wa diha, di madawat kay wa, ipapilit sa kuhan. Pultahan, ha? Kana, lalisono na po na kay lalison Supreme Court o kanang ipapilit sa pultahan, madawat ba o di? Kaya mo insister man mahigala ang mga staff dito nga di gyud may modawat sa di na mo na i-receive gyud kay wa man din si Sir kuan kinini ang Secretary General Chiloy Garafi siya man gyud. Garafil no? Abi na ko garapal. Si Secretary General Chiloy Garafil. So sabi na ko garapal manghigala. Wa diha kay tuas Taiwan. Pero ingon si Juan Colmenares para namo ang impeachment complaint is deemed filed. Ngano kuno tungod kay gideliver sa Office of the Secretary General. Ingon Mahigalas Colmenares, hasta mga kagalaan ingon sa we are questioning their motive why they do not want to receive it. Among question ang motibo nganong dili sila modawat. Ha? Nya mga tarungan mo ang ilang mga staff nga di may mudawat kay wa gyud ang Secretary General. Nganong wa tuas Taiwan. Ang problema to sa may kon nakunoy gidawat nga award. Inighuman sa Taiwan, sa may sunod may tabo, may nga putuan ni tabok sa Japan. Ayun, lingo-lingo, stile, Juan, Neri Colmenares, kutublas paglingo-lingo. The Constitution and the rules of the House did not say that the Secretary General should be physically present to receive the complaint. Oh, nalisono na po na. Sakto ng argument ni Colmenares, pero niya mga staff dito, man yun, di Michelle kay, di man may pataka yun, receive din ni Sir, kuha ang Secretary General. Usahay, makaingon kami ka lang, makalingon-lingo ka sa nila mga rules niya sa Congress, murag sagol man, kuhan. Pagkalingo-lingo ka. Ay inabita ka i-file mahigalas korte nga mga pleadings, di man kinahanglan yun na ang judge day. Dawaton man sa staff sa korte o tatak o na-file kanang adlaw. Ang ila di dito sa house lekin kompleto ha na ang mga staff niya na. Mingon dili gyud mo dawat sir kay wa din ni Secretary General. Di mi pwede ana. Straight to the point. Okay, atong balikan mahigala ning atong isgutanan sa impeachment mga sukit tig paminaw.
Kagahapon, ni file og impeachment complaint mahigala. Kini nagduda ko nga tininuod na gini nga impeachment. Hugot nga paghimo na gini kay sila naman ni si Kwan, Mike Defensor. Ani pasakag kaso. Og kadto mga higala sila si Nery Colmenares. Sila Stedy Casinio. Nagtuo ko nga hugot na ni. Kani sa dong preskon ni after that one. Preskon after o sige. Sa dili pa ning preskon after sa incident at isang unahon tong pag-file gyud nila wada-wata. Ang ila mga higalang impeachment complaint kay wa lagi diha kuno ang Secretary General. Ang first nga impeachment complaint nga ginudahan nga atikra mao to'y gidawat katong ginudahan nga atikra kay ang nag-file ang abogado ra nga ginudahang abogado ra ni Lisa Marcos. So gi-file sus gi-endorse dayon inday kin oy. No? Gi-file sa usa ka attorney Andre De Jesus o gi-endorse dayon ni Deputy Minority Leader and Pusong Pinoy Party List Representative Journey Nisay. Kadtong impeachment complaint, medyo komedya ra tong impeachment complaint, maoy gidawat. Kay ngano ni anang panahona pag-file, naaman kuno ang Secretary General mga higala ng panahona nga si Chiloy Garafil. So kadto luag to nga impeachment complaint dali ra to ma-dismiss. Maoy nadawat. Ang gahapon wa gidawata kay wa lagi diha Secretary General kay tuan larga lagi sa Taiwan. Giatubang sila sa second in command pero maingon nga di gid mo dawat ana. Wa man gyud diri ang Secretary General. Ni ang video ha ako ipakita ninyo. Porbida makaingom sa tag Hesus kumoy magdaghan ini, ha? Kumoy magdaghan jotay ra. Ang opisina may mudawat. Di man gyud dili wa diha Secretary General nga si Juan Chiloy, was Chiloy. Amo ni hitabo ha, bi ako ipabati ninyo ang video mga sukinti paminaw. Sige ko no dong. Amo ni ang dito sa opisina ni Chiloy sa opisina may gala mo ni ang second in command mga kagalaan ni Chiloy Garafil dito ang Secretary General sa House of Representatives. So nangabot sa si Mike Defensor sa Attorney Topacio dito ug uban pa kay ilang i-file ang impeachment complaint giinyan silang di gyud kumdawat ana di gyud wa man din si Kwan wa man din Secretary General nga ikaw de basta ka di gyud ko pwede ana. Kuyawa og mo'y magdaghan jotay ra. Ya, ito paminaw na. Kung sinitabo kagahapon. Okay, sige, play names. Before we start, and I do understand, could we have a moment lang na, wag muna tayo mag-record para... Hindi pwede. This is a public office. Yeah. I just have to be... Sige, Tony. Go ahead. Sir, pursuant to the people ahead of you, the Secretary General is not around, not authorized to receive. It is the office of the Secretary General. How about The the deputy? Secretary General. Where's the Well, deputy? Deputy Secretary. Sir, I'm the Executive Director. I am the next in line. Yes. So you should receive. receive. You should receive. In the case of Bautista impeachment, it's the deputy who will receive. Yes. Respectfully. Okay, I'm not here to argue. I don't wish to. Sa kakampi natin to. Yes. I am just relaying my position. I am not. No, attorney, ano lang, It's not an instruction. It is. I am not In the position to receive it. But in the case of impeachment of former COMELEC Chairman Bautista, whom we impeach, it was the deputy Yes. who received our impeachment The next in line, complaint the in next in line. 2017. Yes, the next in line. There is already a precedence in the House. I would have to say Please check the records. I am not arguing. Okay. I am not arguing. Thank you. I am not even raising my voice. Here. Yeah. Thank you. I am just manifesting. Okay. I am not authorized to receive the document. Attorney, may question. Wow. For the record. Ako, sir, I'm just saying, I'm not arguing, sir. No, it's okay. Wow. What's your... Then, attorney, question lang. Can it be received ministerially lang? Kahit not you, but Because it's someone... ministerial. No, sir. No one is allowed. Again, the previous people have tried. Okay.
nicely. But why did you receive the first one? I have not received. Hindi, bakit nga? What is the legal basis? Wala naman dito No, sa legal we're not No, arguing. which one, sir? Merong first impeachment first impeachment. na nandun na sa office. Kay Attorney Jesus. She was here, sir. Okay. So, ibig mo sabihin, by the simple expedient of not being here, hindi kayo pwede mag-receive? Is that your stand? Sir, I'm just saying. I'm not authorized. I'm not arguing, I'm asking you. I want an answer. I'm just manifesting. I do not have the authority to receive. Yeah, but Attorney, Oh, what is your Even basis? the office ka na. Yes, sir. If I cannot, and pababa din, wala din. wala din. Okay, What is okay your lang. basis? As a lawyer, are both lawyers, you have to tell me what your legal authority Yeah, buddy. is. Sir, I'm just manifesting. And Wow. that's all. Up to what level yung authority sa office of the section? Can you assure us na wala kayong gagawin to block our filing when we return on Monday? Like Pag nandito na yan sila, impeachment complaint that you already received. Obviously, sir, that is not within my... Hindi siya yan. It's not my office, sir. Hindi, ang tanong lang, so number 1, you're not authorized. Number 2, the office is not authorized. Number 3, sabi mo si Attorney De Jesus was allowed because nandito si Secretary Garfield. Okay, and then ang tinatanong ni Attorney lang is on what basis? Kasi constitutionally the office, not the person. So, ang authority na tinatanong ni Congressman Jing, SecGen ba ang may Instructions. instruction? No. Ang So, ano ang basis hindi nyo? pwede yung ginagawa nyo. Ano ang basis mo kanino? What is your basis? You tell us your basis. Pero sandali lang. Tinatanong namin. For the record, Okay, For the record. wait, number 1, let's not badger people. I'm not here... Sorry if you feel that way. That wasn't meant to. We don't, You just answer the question para hindi ka mabadger. If you're Ganito not kasi. answering the question, we give right answers because we are citizens. We are paying your salary. Ganyan talaga. We're paying your salary, so you answer us. For the meantime, I'm making a proper, even if you don't receive, by law we can proper the complaint and all the annexes, and that is legal. If you will not receive, that is deemed legally received by law. We tender this Tender. to you. We are proppering and tendering it Our in, complaint. under, and by virtue of the Constitution. Teka. Let me say, today is 2:18 Okay, si Attorney- in the si afternoon Attorney of naman- 22nd I January. acknowledge the time is 2:11. Yes. Oh, sige, 2:11. Okay, sige. Para kalma lang tayo, si Attorney naman is here to explain to us. Attorney, maybe better just sit down. Explain it to us right now. I will... Upo muna kayo tayo. Upo muna tayo. Kaya sabi ko baka... Ako muna tayo. Para hindi tayo parang tense dito sa ano. Yeah, Attorney, please sit down here. I note your manifestation, sir. I note your manifestation. But going back, Banyero, to my original question, what is your legal authority in saying that you are not authorized to receive? We want to know. We are It curious. is a statement of fact na I am not authorized. So you are saying that based on your own conclusion of what the law says, you are not authorized. Is that what you're telling this fellow lawyer? It's not in the law. It's Kaya against the nga, law. It's against the law. is that what you're saying? Okay lang, sandali So sinasabi na ni Attorney, I'm not authorized. Is there an instruction, Attorney? No. Walang So instruction that- from SecGen, walang instruction from... Okay, going to my next question. Okay. Since there is no instruction, you're saying that you cannot receive the complaint is based on your conclusion of the what the law says. Wait, sir. Nakalit naman, sir. These questions, what are they for? We want to know because we are citizens. We are paying And your it's a public salary. office. You're a public official. Okay, one by one. under the Constitution, very clear that if there's an impeachment complaint and duly endorsed by Sige, para maliwanag na I refuse to be covered by any media recording or anything. Ano? This is public. Hindi pwede. This is a public office. Public office. Hindi to private conversation, pare ko. For manifestation's sake, Okay. I just manifest. Okay, go I ahead. have not consented to any recording or broadcasting of any conversation here as I don't. Okay. Our lawyer and co-complainant, according to Topacio, will tender the
Okay. the complaint. Okay, let's Hindi, sandali lang, for the record. Oo. We'll tender the complaint Oo. in accordance with the Constitution. I note, I note for the proper. That's Kanina yun, di ba? I know. Inabot ko. Yes, sir. I note for the proper. I said, let's go through the motion. Okay. Para isa po. Okay. Nonetheless, we are tendering Attorney, just to be, to you, to be candid, syempre, because we understand na hindi ka naman yung authorized, but of course, as a group, we will also take legal steps. That's why may mga ganito lang motions. You understand na? So, thank you. Wala po dito. If that is what I understand. So, in fact, we feel sorry that you have to take the We fall thank for you this for video. receiving us. So, maraming salamat. Kung may documents, Establish ko lang. It's 2/11/22 January na tinender namin sa iyo yung aming Para verify. kukumpletin ko na rin po. Okay. It was an attempt to No, it's not an attempt. We tendered to you. We tendered to you. Para kukumpletin ko na nga. galing na sa kanya. Sige, You are here To tender. to tender. I refused. That's legal. And you left a copy here in the office. You could actually leave it there. Para okay na po tayo. Pwede bang ma-receive, ha? Is that satisfactory? Okay na. Okay, Yes, thank you. This Thank is you. what I Thank you. propose. Di ba office, ito ka panyero, di ba office hours nyo hanggang alas 5? 7 o'clock. 7 o'clock, okay. Since wala si Cheloy dito, hihintayin namin na dumating siya ulit. Yeah, buddy. Ako, hintayin ko. I'll stay here until 7. Out of the country. Until, Okay. Anyway, thank you for that, ha? Alam mo naman na, where is the SecGen? Where is the SecGen? Asan ang section? For the record. Sandali. Where's the SecGen? For the record. Taiwan. And in her absence, who is the acting SecGen? Sandali. For the record. Who is? Isa-isa lang. It's you. No, It's you. there is no acting secretary. siya ang Who's the second in But you are command? second in command. In this office, I am the executive. Nonetheless, we are tendering and proffering our original complaint and the annexes for and under and by virtue of the Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya kanina ko pa sinasabi, baka meron kayong binabiolate na civil service regulation. Kasi you're supposed to be, pagka wala dito yung Automatic. May officer in charge. merong papalit, merong susunod. It's automatic. Secondly, Panyero. wala. Secondly, Panyero. Bakit si Garapin? Nag-ano na naman, pumuntang Taiwan. Walang pera. Okay. We have already, di ba? We've established yung, already. We already given it. Si attorney naman was kind enough to state yung legal basis. So, okay na tayo. Now atong balikan mahigala mo rin medyo katawanan man ang itabuayan taon. Karon aduna kay pa-receive nga letter ngadto sa office of the mayor. Maingon dili ra ba mi mudawat ana sir kay wa si mayor din he. Kini na bang head of office managerial post ang iyang ranggo dili ba na necessary gyud ay nga mo stay sa office? Daghan ang mga meetings, daghang mga lakaw. Isus Ginoo ko ug mo'y magdaghan ning klasiha. Jutay ra. Kaya na sa abogado ba sa law office, kanang abogado di ka mag-expect ana nga naa gyud na magstay sa opisina pirmi. Doon ay hearing, doon na roy mga meetings, anhabilin ang sekretary o pila ka mga staff sa opisina. Hindi adto na niya may ipa-receive ni attorney Juan. Bisa di wala ba sa attorney dire? Ug mo ay magdaghan jutay ra. Kaya di man gyud siya mudawat mahigala kay wa man si Chiloy. Chiloy Garafil wa man gyud kuno. Ingon po sa tunay tuwasyo ug maahon na magpaabot na mi dire. Hantod ra cities gabi eh. Ingon po mahigalang in charge ito second in line. Wa gabae. Next in line ni Chiloy Garafil siya nga to Arbas Taiwan sir. Di ko ito mahauli unyang gabi eh. Bisa pag magdag moskiteros to pasyo dito na imo ginang problema. Ay sa naman yung kalakihan mo nung tayo dua-dua na tayo ng dagana. Wa gyud madawat kay kuman minsan tinder na namo ni. Adi gyud.
Kay mo manifest nga among gi Tinder, mingo man nabasa kay ako manifest ako nga inyo ra nang gibilin. Maingon may gala sa Atty. Topacio ilang grupo ni Mike Defensor, Chavit Singson. Mo manifest mi nga mag-Tinder mi og kape. Maingon mo sa ang abogado mahigala sa opisina nga basta mo manifest ako nga nagbili na mo papel. Tato tiwasod mahigala og kani paminaw ning video be. Una nato ni balik ko na atong chap-chapon ang lasaron tani unya. Kasi ato sa ipadayon ko no names. Asawan to na nahunong names. Kana sige. Governor Chavit. Sir, iikot ako. Okay, Governor Chavit. Ako iikot because... Isa-isa para ano. Si Ah, Admiral Carlos. Carlos. Governor Chavit. Okay, si Secretary Menes Peron. Attorney Topacio. Hindi ikaw. Yung mas gwapo. Kasi Bina. And former Congressman Jing no Parag. introduction necessary. Of course, Attorney Manny Luna, Attorney General Former Garcia, Commissioner, Presidential Anti-Corruption Commission. and sorry, Attorney D. Harold Respicio, Vice Mayor. Complainant as well, sir. Okay na. Thank you, Attorney. Pero, Congressman Mike, di ba merong executive order that since there is a one-China policy, restricted ang travel ng public officials natin to Taiwan? Ibang topic na yan. Ibang topic na yan. Hindi, hindi. For the record. Because, hindi, kaya naging relevant yun because the reason for the absence of the Secretary General is that she traveled to Taiwan. And under the one China policy, restricted government officials, even on private visits, restricted to Taiwan under the one China policy. May exceptions, of course, but tingnan natin. Thank you. Okay lang. We understand. I see you. You don't walk na rin. Okay. Yun nga. Anyway, binigyan naman ni Attorney yung... Tender naman tayo, that's enough. That's the legal requirement. Tira, Manong? Let's go. Iwan ang mga Ay, Kong. That's No personal. Thank you. Attorney, any quick statement, sir? 5K nanonood sa live ngayon? Again, I am not consented to be recorded. Alright. Alright. Oh, sige. Kung Mike, for the 5,000 watching live, anong statement natin? Well, una sa lahat, si Attorney was kind enough to come here and sabihin niya na hindi niya kayang tanggapin. So, itong opisina to kasi hindi naman tao eh. Ba't na office? Sa saligang batas, kailangan tanggapin talaga. And ito ipapakita lang na talagang yung nauna impeachment ay kalokohan at gusto nilang babuyin ang ating proseso ng saligang batas sa impeachment. Ito lang ang pagkakataon ng tao magreklamo, hindi ba pinayagan? Attorney Topacio, any statement? Yes. Any statement, sir? Well, I give my full assent to the statement of Congressman Mike Defensor na talagang sinisigil yung karapatan ng mga taong bayan na sila ay magreklamo. Tara! Congressman Paras, ano pong statement natin sa kanilang pag-refuse ng ating complaint? Well, unang-una, wala daw yung SecGen. Nasa Taiwan daw. Unang-una, yung SecGen, she's violating the one China policy. Kasi dati siya doon na head ng NECO. What's her business there? When she's supposed to work here to receive our complaint. So, dapat matanggal yan si Garapel. Okay. So mo na yung mga higala na hitabo. Astilan Ginoo. Dagko man mga ranggo to dahil si Espiron dahil General Espiron man ito. Daghana din nila mahigala mga komanda ni. Ha? Awa man, sa taman minghoy nyo kabaga kay di mangisab dawat. Mga former secretaries sa to, mga former kwanday, government high-ranking government officials andito.
Awa man. Di gyud sa dawaton sa unta man. Giingon man ang abogado mahigala sa opisina next in line ni Chiloy Garafil nga basta I'm not arguing. I'm just manifesting. Giingnan mahigala nga naitabo naman na sa kinini ang impeachment ni former Comelec Juan Bautista nga kanana ang pwede naman ang second in line maora may ni dawat. Isa basta kay sa amo ron lahi na ni. Gihunghungan to Chiloy nga larga sa Chiloy ay lasag uli diri Loy. So samtang tuas Taiwan ug laglaag to sa laing nasod tong Secretary General, wa gyud mahitabo nga maka-file og laing impeachment complaint. Pag ma-process na itong primerong impeachment complaint, okay na tanan, kay maumantoy batok ni Marcos, pwede itong tawagan lang nga, Loy, balik na Loy, kay humana, unya, pabuta lang, kay mag-file na po para kang Sara, mo na ari na ka, kay nanang kang Sara. Naunsa ning kalakiha, mga sukit ting paminaw, giingnan pa mahigala nga, dili ko mosugot nga doon recording ha. O saan man mo nagmuingon ka nga dili ka magpa-record nga public office ba na? Ikaw public official. Ang gi-file official document. Ang gi-file impeachment nga naglambigit sa presidente nga usa ka public official. Ang opisina nga diin naa diha ang recording public office. Tag-iya ang katawhan. Unsa may itago nimo? Ha? Purbida ng hitabua mga sukit tig paminaw. Pero di man gyud sa mudawat, sa di gyud ko mudawat sir, di gyud. Unya kini usa ka very material because ang pag-file sa impeachment, ang atong konstitusyon nag-ingon, usa lang ka impeachment complaint ang kinahanglang ma-initiate within a period of 1 year against the same impeachable official. So karon ang katong primero gi-file na ni Attorney Andre De Jesus o gi-endorse naman to sa Pusong Pinoy Party List Representative Jerny Nisay. Saan naman na ron? Nya karon kini uban nga gi-file basig nang pamasin lang ni ila nga oroy madapa ni og kuan wa naman diha. Og gatos Chiloy og di gito mo pauli dawa gid mo mahimo. Di na to mo uli sa gitsatan na sa to. Ayaw lang sa uli. Anak na, lingaw-lingaw lang sa diya. Nagsunod, umubalik sa sunod. May nga, man, nag-file na mag-leave of absence. Tuwa pa sa, kwan, tuwa sa Disneyland. Asa man to ilang press con dong names. Asa man to ilang press con eh, kwan. Minghoy in town sa Chavit Singson sa si General Espiron, Secretary mga former government, high-ranking government officials. Apil to si Attorney Topacio. Minghoy, gawas mo. Mike Defensor. Congressman Mike Defensor, former secretary po na mahigala. Gawas na sila. Wagin mo mahims niya kay mag-unsaon ninyo na nga di manggisa mo dawat. Mo manifest mo nga mag-tinder may kape. Mingo mo sa mo, manifest ako nga nabilin na mo papel. Asa mo ito ilang press con dong names? Beto paminahon tong press conference. Kani. Sige. Umaga, nagkaroon kami ng pag-uusap ng mga kasama sa Makabayan Block na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismong pag-file namin. At katulad nga na nangyari, at na-anticipate namin, ganun nga. So if I will be allowed to read the statement, to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House
and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power from scrutiny. The rules are clear. The Constitution is clear. The duty is clear. And no office has the authority to silence the people's voice. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. If I may distribute this. Meron ako yung dadagdag. Sandali lang. Dadagdag ko lang. Yung impeachment complaint is actually a people's complaint. Yun lang. So, hindi kailangang pigilan ang reklamo ng taong bayan. It's a people's complaint. It's a constitutional process na nasa constitution natin na pinoprovide para sa ating lahat. So, Ako naman, wala na akong idadagdag. Okay na yun. anong masasabi niyo may tinanggap yung impeachment complaint? Sino? Hindi tinanggap. Yun nga, sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At ang mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwedeng mag-file sa ombudsman. Hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, parang tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. Ginawa niyo rin ba yung ginawa ng Makabayan kanina na nag-iwan kayo ng kopya ng complaint sa Office of the Secretary? Hindi. Hindi, nag-iwan kami. Nag-iwan ba tayo? Wait, ako lang. Okay. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted, and we have recorded every possible conversation we had with... So, as a copy of your complaint is not inside the Office of the Secretary? Hindi nila tinanggap. Sir, what are the grounds for impeachment and for what? We will be discussing this at another time. Ang tingin namin ang dapat natin pag-usapan ngayon, yung mismong, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may decision na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat tong hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi ng Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Sir, but the broad strokes, Briefly, betrayal of public trust ba ito? Paglabag sa Constitution? Yes, lahat. Marami. Pero let's concentrate sa hindi pagtanggap, please. Wait. Parang kakanta. Ano kasi ako, pause eh. Our impeachment complaint encompasses almost all the grounds except for treason and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos Jr. Straight to the point. Ato tagad pagtagad mga kahigalaan ning padayon sa to gamay itong press code mahigala ni ining
Mike Defensor, sila si Chavit Singson, sila si Attorney Topacio, dawata ang ilang complaint. So kung mauhon ni mahigala simple na day, lain na po ning kabuanga ay. Kung gusto mahigala nila nga why impeachment nga kuan ma-file, di ipa-absent lang na sa inyo na bakasyon para ba ang Secretary General na wagi ma-file while nagbakasyon. Isa na ning kalakiha mahigala ato sang balikan ning ilang press con be. Sige, go ahead ko no names. Kana. Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow para i-discuss yung details. Pero sa ngayon, yun yung statement namin, ang hindi pagtanggap nito. Ha? Pati yung endorser, kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami na Makabayan Black, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules, dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita nyo naman, mali-malita yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. At yung Makabayan Black, genuine complaint yun. Sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences, dapat tinanggap ng Kongreso. Sir, babalik pa kayo dito sa Monday? Hindi. Hindi kami babalik. More or less 3. Ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. Sir, more or less 3, are they reluctant endorsers? No, they're not. No, they're not. Ang mga complainants... Can I read the complainants? Oh, yes, please. Okay. Complainants in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto B. Paras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. David Simpson. What is? Supporters of the Vice President? We are not supporters of the President. We of the Vice President. We are not supporters of the President, but we respect the office of the Vice President because he's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines, and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na nag-file? Irrelevant yan eh. No. This is not ano. We are for justice. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I'm just like Yeah, that's right. to reiterate my Can I just answer that? This is a people's complaint. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. Excuse us. Sorry. Tomorrow we will have That's all. Kita pa. Okay. Actually, this is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Impeach to eh. Impeach. Yun lang. Lalang. Manny, one picture tayo. Sorry. One picture na lang. Ayaw pa nila until received, syempre. Kati, one play ko. Nandyan. Dun sa, ano. Mare. No, governor is part of the impeachment of the complainant. Si Atty. Respicio. Ay, si Harold, pumunta ka muna. Mamaya ka na mag-live kasi. Is the complaint related to the infra budget? All the budget. The entire budget. All the violations. Bukas na ba? Bukas talaga, promise. Para lang Sir, budget Umaraw na lang. 2023 JA, 2024 JA, and 2025 JA. Included. Haharap din po sa press mo yung endorsers. We don't know.
We'll see po. Paki-forward yung complaint. Secret. Attorney, right Secret. Dapat sila, hinaharas sila eh. Upon the request, we have to respect their wishes. So is the arrest of former president? Thank you everyone. Salamat. Paki-forward Bukas na, lang bukas na. complaint. No, complaint. Okay. Okay, thank you. See you tomorrow. Yung complaint, kompleto lang po I-announce pa natin yung panahon kung saan. Oh, lunch tomorrow, Max. Ikaw na. Press conference, Max Restaurant sa Circle. Anong gusto mo yung oras? 11. O, lunch Para time. 20 ng umaga, Okay. Standby mahigala ato tagay pagtagad atong dugang hisgutan ng labot anay porbida na unsa naman ning kalakiha in taon. Mga sukit ti paminaw ha. Aton hatagay pagtagad ang dugang pa mga hisgutan ng labot anay. Wa na gyud og atong hunonaon mga kagalaan kining ilang style. Tinuod ning giingon ni Mike Defensor nga murag nawad-an na. Ilan ang gitangtang ang avenue nga pwede kang makapasakag kaso sa presidente. Kung mauhon ni mga sukit ti paminaw. Kay presidente sitting president can only be sued niining impeachment. Di man sa pwedeng pasaka ang kaso sa korte, di man sa pwedeng pasaka ang kaso sa ombudsman. Impeachment la. Nya karon og mularga ang Secretary General o may di man pwedeng mapasaka di ay. Straight to the point. Now, tagantag pagtagad mahigala og pasaka ang kaso batok ni Marcos perting lisura gyud. Ha? Pero mo pasaka ang kaso batok ni Sara perti sayo na. Kuyawa ni kalakiha mahigala. Ay kini kong impeachment usan ni ka remedy sa mga tao nga wa makauyon sa usa ka tao sa usa ka leader mga sukitig paminaw nga makapasaka sila og kaso. Kay kanang sitting president di man na pwedeng pasaka ang kaso sa regular court. Og wa na ta maganahi sa usa ka sitting president ang atong buhaton mo file tag impeachment. Mao ra gina siya, wa na ilain. Di pwedeng pasaka ang kaso sa ombudsman, di pwedeng pasaka ang kaso sa korte. So the only way nga makapadayag ang katawhan sa iya mga higalang mga hinanakit, mao ra gyud ang impeachment. Karon og mo file kag impeachment, di man ka pwede maka-file og wa diha ang Secretary General. Pwede to mandaran nga ato bakasyon lang sa dito, Chiloy, Garafil, bakasyon na sa dito. So samtang magbakasyon ang Secretary General wa gyud kaso mapasaka. Naunsa ning kalakiha? Mula naman tayo ng kalakihag nagduwa ta ning tubig-tubig ni hinon. Lipat-lipat ha. Jesus Ginoo ko.